لباجار قامشلو پروژه زفتکردنا ریان بچه وای دمشه زحمتی چنه آستانگی چنه چه قاسمایه تاکو بداوی ببه کرمکه بله آراس لاوش بوده وش بچه کسی کوان هاد لبان کلیان ده الما تماشای دیگه شخواب هیام دمکه در دور دمهانه کل سرانسری هرم پروژه زفتکردنا ریان جالی شهرداری انگل و هاتنا دست بکرن ج باجار دربیسی بگره تا کوت دیر کره در کواش خبریا چند روزان جی مدید به چاوا جاره کدن شهرداری اگل یا باجار دربیسی دست بزفتکردنا ریان نوا باجار دکر و هروها باجار قامشلو عمود تربسپیه دیری که گرگی لگه و باجار هر سکیجی راستی جیب هیام دمکه یک شهرداری خباته کی باش که تایبت جبو زفتکردنا ریان هم ام بیجن ریان سرکه هم جی ریان نوا باجار داش خوان هاجی اسلم باجار قامشلو ما کلوی داری ایدی پروژه زفتکردنا ریان جالی شهرداری و هاتی دست بکرد نواریز پروژه سال 2026 ده یک جالی آنجی پلان شهرداری اگلیا باجار قامشلو بون شخوا پروژانا جی آنها لبیداری هاتنا دست بکرن گر هفکار امنی کامیروان جی جوار دیمن بده خویا کرن کو آنها کومن پسپور لبیداری نه کارو خبات خبر دوام دیگن ایدی دست بزرد کرنا ریان دیگر آنها جی امله ریه که آنجی ل کلانه که جی کلانه باجار قامشونه کو شهرداری بکومن خونیه پسپور لبیداری حاضره و دست به پروژه زفتکردنا ریان کرنا اف جی دیمن راستن جنوا کلان باجار قامشلو هم ام بیشن پروژه هاتی دست بکرن جبو کم کرنا قضاین ترافیک هر وها جبو ام بیشن کم کرنا زحمتی انگل دما کل کلانات مشیا مدی جی گلک جاران کورد نوار یا هبون لیرو شهرداری پروژه کی باش دمشاندن کو ایدی وان ریان زفت که از خوازم آگاهیان بهتر ور بگیرم کرم که اوی داریم آنها جی انتظار برز محمد عثمان لقلمنا برست بخير هاتي سلسلة سجعات سابق خودش ترازي از خوازم اشتناس بکم مش کنگی و ودست به پروژه زفتکردنا ریان باجار قامشلو کریه بروجيا زفتي بروجيا قامشلو هجدي ما بينجا مبلشين باران هات مشغولي ده بازارو كي ساكنين وما بردوام كر ما بردوام كر بشتيوه ومشروع جي بردوامه خباتي وي زفتکردنا ریان لبیداری چاوا در باست بن والله بسكريك هنا بسكريك اول شيء خطي عافيه هنا شريط كهرباء جبا مثلا قلابه و آلياتها مع آلياتها هنا وبتشكي من لجينا قال كنا الكركي على كاره أبدو ساخ وقت تكلفة بروجي زفتي الباجار قامشلو تقاس هي مليون وستة هزار دولار كمية زفتي 12950 كيوب يعني متر مكعب يروكي شهردارية قالهم بهفكاريا كيف بروجي زفتكردنا ريان تشيد كان أنكاريا شركات زاغروس أو جتابة بدية وشركات زاغروس تاهي مقاول كي آليات وينه جبلي وين تزحمت يا ناكشين خمدي جي قالك جاران قال غازني شهردارية كرد قو ايدي امبيشن كورتكل نافاريانا تايبت زدبونا قضايا ترافيكي ما مستمش روشة باراني قلت تعدل الكولانا كر وزفت مجد بتشكي يعني نولو زداب وبري كجودة أنا إيصال بري شيء تلتره إنه ما بتشكي اختلاف هنا وبروجي زفتكردنا ريان نافا باجار قامشلو كنجي بداوي بوني چند روجه دن بردوام بكن ما مدام مشروع 4 ماه 120 روجن تقريبا سنه صدي حشتين ما خلاص كريه معي تقريبا شغلي ده يعني بازه 10% ما يجي بروجي بريس خطا جي قوتا قوت جار جاران پرس گريكي آوه درد كوين ام گلك ديمنا جي دبينن جاران نابا كولانان پشتيكو اوره تينا زفتكرن ايدي جاره كدن ملت وان ريا خرات كي جبو پرس گريكا صرف صحي جبو وكي شهرداري امدكاريه وي چاوا هنا امدكاريه ما ام زوجي ام جيت كولين ام تكولين وام حجر مكسر تخينه ام تشتي صرفت كن بس مساله يعني براسي ده حاجه صار كمين حطها بجبو بشكل جاي خبقري حري هبوط ده كتنجل جد بي يعني مد حلاجة اللي حاجة مكتب ملات حريات خي أخا صوص خي أخا بيس خي إيجادي دات كافي يعني مش خاص تكنجي أخا بيس وصوص تشكين دات كافي
ایرو پروژه زفتکرنا ریان سر چند قوناغان تی زفتکرن خواستم بهتر ناس بکم والله ما بشارع سركه كولاني سركه محددين وهناك هناك كولان رئيسي يعني بيسر بتشكيله مهم استراتيجي يعني نام باجار دتكن وطبعا هناك حراج يعني تاراج يعني ماموستا سر چند مراحلان هون ایرو زفته دیگه نوا کولانان ده ما مستدل علي اولا ام تقشيرن زفتا كيفن او برزياي احتراب بيرشيبويه ام تقشيرن وام بتشكي باقش دكن مركز يدخن هذا دواء ام طبقات تسويه الديني اساسيا ام طبقان هاي الديني وبدون جاذبه طبعا مداده وبشي مدحله هسنجي ومدحله كاوتشوك يعني مطاطي داویه دا دخواستش گل قامشلو چنج بو خبره بفن آلیکار و ام بیش جاره کدن اف کداوا و زفتا کو والنوا کولانان چی کریه خرانه به والله ما يعني اول شيء كولان نقولوا نفوضى بين عشوائي به كولانا كاريزي كولانا حنفيه افي كولانا تشي بس جريك شيء درن كولن بيجو جي ويجي ناس بكن بيجو خطان ناس بكن عشوائيه مغسله افي اف قالكي سيارات شون درس الافي اف او بي اف دجمني كاري هندتي بشكل عام يعني